වාසනාවන් මල් පුදා සිරිතුව අප පැලවෙත කැඳා අනුරාධා முற்றும் துறந்து காவி உடை தரித்த ஒரு தேரரின் எண்ணக்கருவில் உருவான அருங்காட்சியகமே இது. ஆதிகால கிராமபோன் முதல் டேப் ரெக்கார்டர் உள்ளிட்ட தற்கால சிப் ரீடர் வரை 5 தசாப்தங்களுக்கு மேற்பட்ட வானொலி சார்ந்த அத்தனை சாதனங்களையும் இந்த அருங்காட்சியகத்தில் கண்டுகளிக்க முடியும். எதிர்கால சந்ததிக்காகவே இப்படி ஒரு அரும் பொக்கிஷங்கள் நிறைந்த அருங்காட்சியகத்தை தாம் உருவாக்கியதாக ஸ்ரீ தேவானந்த வித்யாலயத்தின் முன்னாள் அதிபரான உபநந்த தேரர் கூறுகின்றார். මම මේක ආරම්භ කරන්න පටන් ගත්තේ 1978 විතර ඉඳලා. මම මේ පන්සලට 1974 වගේ ආවා. ඊට පස්සේ කාලයක් යනකොට මම මේ ගුවන් විදුලි යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියා කරන්න කැමැත්තක් ඇති වුණා. ඒ නිසා පුංචි රේඩියෝ අතන මෙතන තියෙනවා හදන්න පටන් අරන් කාලයක් යනකොට 1 2 3 හදන්න බැරිව පැත්තකට දාලා උඩ ගහලා පෙට්ටි වල දාලා තිබුණා. පස්සේ කාලේ මම කළේ ඒවා සංරක්ෂණය කරන්න ඕනේ කියලා එක කාමරයක ලස්සනට අහුනන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ කාලයක් යනකොට මිනිස්සු ඉවිච්ච දේවල් නොමිල ගෙනත් දුන්නා. සමහර ඒවා සල්ලි දීලා ගන්නවා. පස්සේ මේ ලැබෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මම කල්පනා කළා මේකට වෙනම ගෘහයක් හදන්න ඕනේ කියලා. මම මේ රැඳී සිටින ගෘහය සඳහා සකස් කරලා ඒව වර්ග කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා හැම වර්ගයක්ම වාගේ ගුවන් විදුලියට සම්බන්ධ අතීතයේ ඉඳලා වර්තමානයේ දක්වා සියල්ලක්ම මේ විස්තරයෙන් තැන්පත් කරලා තියෙනවා. வெளிமட மீரகா வத்த மல்பொத ஸ்ரீ நிக்ரோதா ராமய விஹாரையின் ஒரு பகுதியில் இந்த அருங்காட்சியகம் அமைந்துள்ளது. இன்றைய தலைமுறையினர் கண்டிராத வானொலி சார்ந்த அரிய பல சாதனங்கள் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. මේකේ තිබෙනවා වැල් රේඩියෝ එකේ සිට ග්‍රෑම්ෆෝනයේ සිට පැරණි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගුවන් විදුලි යන්ත්‍ර සිට වර්තමානයේ චිප් රීඩර් එක දක්වා සියලු අංගෝපාංගයන්ගෙන්ම සමන්විත කෞතුකාගාරයක්. සුවිශේෂත්වය වන්නේ සියල්ලක්ම ක්‍රියාත්මක කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් ශක්තියක් මට තිබෙනවා. ඒ වගේ අපිට අපේ කටහඬ පටිගත කරන්න පුළුවන් මේකේ. කැටි යන එකට අපේ කටහඬ යොදලා මේ නැවත පටිගත කරන්න පුළුවන් මේකේ. මේක කැසට් රීඩර් දෙකක් තියෙන කැසට් ප්ලේයර්. இவ்விடம் கடந்த கால வரலாறையும் மானிட வாழ்வின் படிப்படியான முன்னேற்றத்தையும் எதிர்கால சந்ததிக்கு எடுத்து செல்லும் அற்புதமானதோர் இடமாகவே திகழ்கின்றது என்றால் அது மிகையாகாது. මගේ එකම ආසාව මේවා අනාගත මතු පරපුරට දැක බලා ගන්න. මම දන්නවා ග්‍රෑම්ෆෝනයක්, වැල් රේඩියෝ එකක්, ටේප් රෙකෝඩර් එකක් මේවා දැකු නැති කට්ටිය ඉන්නවා ගමේ වැඩි හිටියෝ පව. ඒ හාමුදුරන් වහන්සේලා නොයෙක් පින්වතුන් ඇවිල්ලා බලලා යනවා අපි දැකලා නැහැ නේ කියලා. ඒ නිසා මට මේක තවත් අනාගතයට සංරක්ෂණය කරන්න, ඒ වගේ නිවෙස්වල පැත්තක දාලා විසි කරලා තියෙන දේවල් ගෙනල්ලා එකතු කරලා යන් එකමුතුවක් කරන්න තමයි මගේ එකම බලාපොරොත්තු. ඒ නිසා මම ඉන්නකම් මේවා සියල්ලක්ම සංරක්ෂණය කරනවා අනාගත මතු පරපුර සඳහා. நீங்களும் வெளிமட பகுதிக்கு சென்றால் இங்கு போய் இதுவரை கண்டிராத ஆதிகால வானொலி பெட்டிகளையும் சாதனங்களையும் கண்டு பாருங்கள்.